लखीपुर ऑनलाइन पुथोक सबा सेप्टेम्बर की तंग मापन निंगथौ काबा नुमित की खोमजिन पाउ ताबिरसे अहानबदा मरुओइ पाउ सेबा अमदी काउंसिल अनि पुनसिंदुना अनोबा असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड सेमले सिलचर की रोंगपुरदा भारत माला प्रोजेक्ट की लंबी पाकथोक हलपगी थौरांगी मखादा युम कई अमदी दुकान कया तकथोक हौख्रे सेंटर अमदी स्टेट लेंगाकना मियामगी पुंसी ngak senba ngamdana leiribasi yamnamak laibak thibani haina jalna phungdoragli leikhidраби ngangbam ongbi surbala debi gi imung manungda lupa lakh tara gi ex gracia pikre manipur kaiba yaroi manipur muthatpa yaroi haiba kholau lauraduna maira gi chaurba khungset ama chatkhre amasung sepak takrauda india gi oina china da sanaba chatkadoribi s sanjita da sel gi mateng pangkhre हौजिक मपुंगै पाउ ताबिरसे असम लेंगाकना अनोबा एजुकेशन पॉलिसी का चटमिनबगी पांदमदा असम की सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम सेवा अमदी असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल AHSEC अनियसी पुनसिंदुना असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड ASSEB हाइना नौना सेमले हाइबा वापम ngarang असम की CM डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा लाउतोख्रे हाइरिबा मेंबर कुनमाथोय लेगदबा अनोबा बोर्ड असिगी चेयरमैन रिटायर्ड IAS RC जैन ओइरगनी अदुगा रुकमा गोहाय बरुवाना वाइस चेयरमैन ओइरगनी भारत माला प्रोजेक्ट की लंबी पाकथोहलपगी थौरांगी मखादा ngarang नोंमाइजिंग निमित्ता सिलचर की रोंगपुर पार्ट 1 अमसुंग पार्ट 2 ता चथखिबा लंबी तकथोकपगी खोंजंग अदुदा लमदम अदुगी मियामना यानिंगदबा फोंदोखरे करिगुम नोटिस अमता खंगलकप तौदना खंगौदना युम अमदी दुकान कया तकथोकपगी थबक सथरपदा मफम अदुगी मियाम थरक्तुना मखोगी खोति पुरोन पीद्रिबा फावबा मफम अदु थादोकलोय हाइना पाउमिसिंगदा मखोयना फोंदोखि दितना আমরা জমিনের পয়সা লাগে না আমরা ঘরের টাকা দেও আমরা কিছু চাই না আমরা তো ঘর ভাঙতে দিতাম না আমরা জান দিলাম কিন্তু আমরা ঘর ভাঙতে দিতাম না धौलाई विधानसभा केंद्र दा हंदक पांगथोकदौरिबा मरकी मिखलगा मरी लेनना कांग्रेस पार्टी सिंगी मरकता थाजनदबगी इरांग अमा कन्ना सागलकले सिलचर जिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट अभिजीत पाल की मथकता पेदबा फोंदोक्तुना हौकिबा थांगजे नुमित बोरजालेंगा ब्लॉकता आइरोंगमरा अमसुंग लोहारबोन मंडलदा यामख्रबा मियोय कयाना महाकी मितम सादुना मैथाखि महांगना कांग्रेस ती ओइरगा बीजेपी की ओइना तुमिन तुमिन थबक तौरी हाइबगी मराल सिरदुना खोंगजेंग अदु चथखिबनी हाइरे मितै मयेक तमलसी हाइबा पांदम पुरदुना मणिपुरी सांस्कृतिक संस्थाना चथरगलिबा मितै मयेक अवेयरनेस कैंपेन ngarang मितै इरोल इएक सिंदमसंग अपुनबा बदरपुर मैरापाई बिलुप अमदी वीर तिकेंद्रजीत यूथ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अहुम नकुसमनरगा बदरपुर दर्पण संघदा मितै मयेक तंबगी थौरम हौदोखरे हौदोकपगी थौरमदा मैरा की प्रेसिडेंट शांतिबाला देवी मणिपुरी सांस्कृतिक संस्था की प्रेसिडेंट अभिराम शर्मा कृष्णचंद्र शर्मा मणिकुमार नावरेमचा अमदी संदाम निभारानीना मथंगसिना मिफम मपु मिथुंगलेन अमदी इकाई खमनजबा मिथुंगसिंग ओइना दाइस्ता फंखि खेत्रीमयुम बेनुबालाना की नोट एड्रेस पितुना थौरमदु हौदोखि ngarang nongmaijing nimita श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर दा मणिपुरी लेमलुप ईस्टर्न कौहातीना सिनलांगदुना मितेलोना असम की डिस्ट्रिक्ट मरीदा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ओइरकपदा हराव नोंगाइ फोंदोकपगी थौरम अमा पांगथोखरे थौरम हौगलकपदा इंदिरा शर्माना मणिपुर दा हौजिक थोकलिबा थौदोकसिंग असि तंगदु लैताबा पोरकननबा ताइबंग मपुदा थौनिजखि प्रेसिडेंट NG विजया कैसामना मिफम मपुदना पांगथोखिबा थौरमदा एडवाइजर हुइरेम पुइनाबती VP A प्रतिमा देवी VP TH पातेश्वरी देवी अमदी ब्रांच प्रेसिडेंट कैसाम रिनाना दाइस्ता फंखि थौरम अदुदा लुप की एडवाइजर H पुइनाबती KH संचिता H मीना L लखीबती S लिंथोय KH कुसुम अहिबम रोमिबला जोयमिता देवी अमदी TH थबांतो न चिंबा मियोय सिंगना वांगांखि लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंगबिरिबा सिंगना पावा सिबु लाइक अमदी शेयर तौबियु अमदी हौजिक फावबा चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबा सिंगना सब्सक्राइब तौबियु हौखिबा थांजे नुमित सेप्टेम्बर की तांग तरेता जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की निंगथेम खुनो नुंगचपिदा
kuki khulai paipe sing changlakuna mayumda tumduna leiba khul asigi micham ama aduga khul ngakpa ama hatok piraba matung amuk kuki narco terrorist singna September ki tang 9 ngarang ayukta amuksu Mongbong Maitei Khungangda nongmai round kaya kapsilakpa madi mapangal kalababong kaya langsilaktuna aki akhang thogan kibagi thong adubo jiri apun balup jalna akan mamongda kandem tawragli jal jiribam gi media selna thadorokpa cherolamada center amadi state lengakna miyam gi punsi ngak sinbangamdana leiriba si yamnamak laibak thibani hairaduna rajya sigi miyam gi punsida aki tujungba pogliba si lengakna athuba matamda kokhanaba thorang lokotpiu haina phongtoragli Amaronda Manipur da thokliba pibam asigi cheksel thorang lokotpa oina Manipur sarkar gi school sing government aided private amadi central school kudingmak ngasi amadi hayeng haibadi September gi tang 8 amadi September gi tang 10 rajya gi education loisangna suti lauthokre Manipur gi CM Nongthomam Birena handakta Kautrup ki laibak thiba thodok amada leikhidrebi ngangbam ongbi Surbala Devi gi imung manungda Lupa lak taragi ex Gracia ngarang kusina kre social media ex tathagalak pawarol amada CM na leikhidrebi Surbalagi imung manungi tamak thamoi sukna nungai taba phongdokladuna leinga kasina leikhidrebi gi imung manungi awabada saruk yaba oina senpam masi kusina bani haina phongdokli Manipur da hojik oirakliba pibam masida ngarang numidang Manipur gi tongan tongan mamapum kayada yam khriba miyamna saruk yaduna Manipur kaiba yaroi Manipur muthatpa yaroi haiba kholau laura duna mairagi sanglaba khongset ama chatkre Sepak takraw masana asida India gi oina China da sanaba chatkadoribi S Sanjita da mateng oina nabagi damak Bir Tikendrajit Sports and Cultural Organization gi president Subhasis amadi Kauridas na lupali sing manga Milala Samgi president Seram Herazit amasung Maifa gi president Thangjam Projena lupali sing manga Laihomi Lipunlup Jaribongi Biswajit Ajit amadi Bijen lupali sing manga S Sanjita gi mafamda piduna pungning thawat-kre Mahakna Assamgi amadi Hailakandi Mitei Furup ki mingsit purakpa oirasanu haina miyamna thauniminaki ngarangi thauramatuda Hailakandi Sepak Takraw Association gi president Babaton Singhasu saruk yakhi hairi Nungairaba pau Kasar Phulertolda Holistic Therapy Center ama hangdokjare Yoga Acupressure amadi Physiotherapy gi matengna atomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba Saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengana bagitamak ngasimak lengsin birabu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasar Assam Nongmaijing natabada numit kudingi ayuki pung 8 dagi numitangi pung 3 phawba layengjari mobile number 8638078821 hairiba number asida layengba lakpagi mangoinana appointment book tobinaba khanganjari Kanganjaba ama healthcare amadi paramedical science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma chahi ani gi advanced diploma aduga chahi ahumgi bachelor of vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba haure healthcare gi field da skill development oiriba medical laboratory technician, operation theater technician, physiotherapist, radiology, imaging technician, patient care management na chingba 12 pass tawrabasing na tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak pijabagi kudong saba lobiyo aduga nursing, yoga attendant, first aid training,
इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ अमदी RNP कोर्स न चिंबगी अतेम मतमगी ओइबा कोर्स संगी तमक्तसु एडमिशन हौजरे SM देव सिविल हॉस्पिटल सिलचरदा प्रैक्टिकल तोबगी खुदों चाबसु थंजरी अकुपा मरोल की तमक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस इस्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचरदा लेंसिबिरबु नत्रगा मोबाइल नंबर 9395732456 दा पाउ फाउनबियो अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखन्ना सेवा अमदी काउंसिल अनि पुनसिंदुना अनोबा असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड सेमले सिलचर की रोंगपुरदा भारतमाला प्रोजेक्ट की लंबी पाकथोखलपगी थौरांगी मखादा युम कई अमदी दुकान कया तकथोकपा हौख्रे सेंटर अमदी स्टेट लेंगाकना मियामगी पुंसी ngak senba ngamdana leiribasi yamnamak laibak thibani haina jalna phungdoragli leikhidrabi ngangbam ongbi surbala devi gi imung manungda lupa lakh taragi ex gracia pikre manipur kaiba yaroi manipur muthatpa yaroi haiba kholaw lawraduna mairagi chawrba khungsat ama chatkhre amasung sepak takrauda india gi oina china da sanaba chatkadoribi s sanjita da sel gi mateng pangkhre लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोक चबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।